So kanina po namang sakaon karon. Grabe adventure dyan, adventure. Pero gawa mo naman ding sikihor nga kung ano, Kambugahay Falls. Oh, nani. Sikat mo kayo ni. Wow! Drone. Dahil na pagno sa ubos sa kanang na pinakadako nga swing nila dire o pinakalawak po ang ilang tubig. Mao na ni ang pinakahabog nga swing nila dire sa Kambugahay. Wow, big trick to. Oh, laka. Woo! Grabe gwapo na inyong kuan dire oh. Ay, salamat sir. Go. Woo! Oh my God. Abi ba nangambak na sila sugod. Ikaw kaya ka mambak ka na Sarge? Lumilipad ako. Ulo ko. Ikaw mambak ka? Ikaw? No. Natatakot ako. Klaro kayo, magbaktas ni sa hangin ba kayang brief walker? Hey! Ikaw Sterling! Dali, nila nag-video. Ambak mo guys ha ma'am? Dili na. Kung sa katulong daw siya ni ambak daw. Alright, here we are at Asagota. Lugnason sa Jack Falls, Sikihor. Yeah. Okay. Grabe! Right! Sir, would you like to try? Yeah, try this also, yeah, already. You gonna try here? But I don't try Backflip. Alright. No man jump, you know. Sir, would you like to jump? Okay, I will try. No, you would like to jump? No? You don't like? Yeah. You have a fear of? Fear of heights. So karon masakay na pod mi dere. 13 ka waterfalls. Uy, putak. Saka na mi guys, saka na mi. Ikaw okay ra ka drummer Jun? Okay ra ko. Ikaw dra kuya. Okay ra. Okay ra. Tara, itorta ni Kuya Sarge. Everybody started asking where you've been. Your friends have played it cool, but now they're worrying. I don't really think they made a plan for it this time. Grabe adventure dyan, adventure. Ang hindi nga ni makita ni chika sa ibabaw. Come here baby. Kuya, si Kuya tour guide. Ang tour guide na bilin. Yaman mo. Kuya, ali kuya. It's Simon's tubig kuya. Ali kuya. Matay si Darna siya, may naiwit. Pumiyaman mo. Hali kayo mga kapatid. Dala mga tubig, Dala mga tubig, mag-boy scout. Pumiyaman mo. So kanina po namang sakaon karon. Where are you from? Germany, Marky, by the way. Magaling kang kupal ka. Where are you going? We're going back now. All right. Bye. Careful. Careful. Ay, puta na. Puta na. Sumanagid mi og saka sa 13 waterfalls. Yes. Nakakauban ako. Siyempre, sabay ra gihapon mi ang semihitabo. Si Mr. Lim sig ka-slide. Ako nabikil. Si Marjong napiang. Ang among tour guide si Kintoy sige ka-late. Wala ang bato, di kaya. Di siya kaya sa mga bato pati dagwa.